Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana na radio televiziyo Nuru Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2024 turi mu masaha y'ijoro. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Mushakamba Maurice fatanije na Stentama. N'amakuru tugiye kwibanda mu misozi miremire y'umurenge aho hiriwe amasasu urugamba rukomeye cyane, ariko amakuru akemeza ko intare z'umurenge zakubise zitababarira rwose zakonyoye ababagabyeho ibitero ba FRDC, ku buryo amakuru Sentama ambwiye ati muri uyu mugoroba rwose nako muri iri joro mu masaa 5 z'ijoro imirambo irimo itwarwa ku mamoto. Bwana Sentama uraho neza? Mwiriwe Mushakamba muraho? Yego, ngo drone yawe ibonye batwara imirambo ku mamoto. Bigeze mu masaa 5 bakitwara bakubiswe cyane bahatakariza benshi. Rero mu masaa 5 drone imbwiye saa 5 n'iminota 10 kandi urabona haciye iminota 30 gusa. Yego. Barimo bashira imirambo ku mamoto. Bayisubiza aho bari bateye baturuka. Cyane ko ngo bashobora kuba batinye kwitwara habona kuko babonaga naho bari bunyure intare z'iminembwe. Ntabwo byari kuborohera Mushakamba. Byiri wari ibintu bikomeye cyane bakubiswe. Byari bikomeye. Abantu baravuga bati mu 21 cyonyorera mu majyaruguru mu majyepfo twirwanaho nayo igatsibura. Niko bimeze no gukubitwa urushyi mu itama ry'iburyo ubundi bagakubitwa no mu ry'ibumoso. Nuko bitirwa imbere n'inyuma. Iyi mirwano wayikurikiye amakuru ameze ate ko imboni zagiye ziyaguha gatanu ku kandi? Mu makuru nakurikiye bateye ahitwa Karingi. Noneho batera bameze ukuntu bari bitwaje intwaro ziremereye n'izoroshye. Yego. Ubwo nari FARDC koko yiteguye urugamba. Bakaba bahageze rero mu bice bya mu masaha ya saa 11 za mu gitondo zo kuri uyu munsi. Noneho batangira kurasa. Ariko barasa bya bindi byo kurasa ahantu hatageti niko twavuga. Bombarda mu birindiro bimwe bisanzwe hino no mu baturage. Ubwo noneho twirwaneho iza guhaguruka. Nk'uko yabyiyemeje irabivuna rero yirwanaho nabo kugeza ubwo yakubise haza kuza ababatabaye baje gushyigikira FARDC nyine baturutse ahandi miramutwe ducura tuzi. Urahibuka aho baturutse n'ahagana he? Nibyo Bwana Sentama turajya dusaba turabaza twisegure ku bantu b'umurenge, hari aho pronunciation zitari bugende neza, ariko amakuru yego amakuru aremeza ko abambere baje gutanga umusada baje baturutse mu Mikenke baje bazanye umusada. Intare z'iminembwe zirabimenya ziragenda zirabasanganira mbere yuko basanga bagenzi babo. Zirabotsa nabo zirabatwika barirukanka. Bihagararaho ariko biranga, intare z'iminembwe zirabakubita. Abo ngabo mu gihe bari gukubitwa babonye byanze, babandi bari Karingi bongeye baratabaza. Yego. Baratabaza ati noneho muze mudutabare, sukuza kuduha umusada, muze mudutabare. Haza abandi baturutse ahitwa Madegu. Mu Madegu. Abaturutse mu Madegu nabo baraza baje nabi, intare z'iminembwe zirabasanganira zirakubitagura. Biza kurangira bagize amahirwe batabarwa n'umwijima barirukanka barahunga. Intare z'iminembwe zigumaho zari ziri zishaka, zishobora kuba zanegeye imbere ntawamenya uko byagenze, ariko ikiriho amakuru twakiriye nijoro waduhaye nuko imirambo iri gutwarwa mu mamoto kandi yaba FARDC. Uko bimeze Mushakamba, inkuru nayakiriye kare mu masaa 9. Yagiraga iti des affrontements sont signalés à Karingi aujourd'hui jeudi le 28 novembre 2024 à partir de 5h du matin. Yego. Imirwano irimo kuba ihanganye ahitwa Karingi ihanganishije FARDC
n'umutwe wa twirwaneho. Ces affrontements opposent les éléments FARDC contre les twirwaneho. Karingi, c'est dans le territoire de Mwenga, secteur du Tombwe, groupement Basimukinji. Ngo Karingi ni muri territoire ya Mwenga, secteur ya Itombwe, groupement ya Basimukinji ya mbere. Aho niho barwaniye Mushakamba, bararwana cyane. Noneho biza gukomera, FARDC itangira guhunga. Uvuze Mwenga nibuka ko ari naho abarundi baherutse gukubitirwa na Red Tabara, nubwo hari abambwiye ngo burasi Red Tabara, ahubwo ni intare z'iminembwe zakubise ubundi Red Tabara iriyitirira. None yanjye rero mu kanya saa 5 nibyo nakubwiraga, irambwiye Katanyama, bafite indimi bazivugamo. Katanyama, iyo bavuze Katanyama ubumva FARDC. Birazwi rwose. Anyandikiye ati Katanyama ubu ifasha abamotari bajya kuzana ibyapfa byabo mu Karingi. Inkomere ko barazisehera mu Mikenke, ni ukuvuga barimo barabatwara bavana mu Karingi, imirambo bayivana mu Karingi bayijyana mu Mikenke. Ariko umenya nta muntu wa Karingi, nta muFARDC wageze Karingi babashije kurokoka cyangwa basubira inyuma. Barahari birumvikana barokotse, ariko arokotse mbarwa. Ubwo se yarokoka gaca he? Urumva arokotse yarigana Mikenke, yagana Mikenke bahakubitiraga umuntu. Urumva ko uwo yamaze kujya hagati. Bahungira baturutse ahitwa Minembwe. Baturutse Minembwe ntabwo bahungiye Mikenke. Niho basubije. Yego. None ubu bari gutwara babajyana Mikenke. Mikenke niho barimo bajyana imirambo, nabwo bayitwaye ku mamoto Mushakamba. Birumvikana nta modoka se zagenda gute? Ntabwo abantu basibaniye, nta modoka yahatinyuka kuhagera. Iki gicamunsi rero, iki gicamunsi twirwanaho yasohoye itangazo. Ariko mbere y'itangazo hari ubutumwa wampaye bw'urugamba kandi buryoshye, bisa nkaho bwari buturutse mu Minembwe. Bumeze bute Mushakamba? Reka nze mbure ubutumwa wampaye, nabusomye bwo rwose numva bunkoza ahantu. Yego. Aho bwageraga buti: bavandimwe inshuti zanjye, amasasu ameze nabi kwa Makanika guhera mu gitondo, n'ubu bimeze nabi. Makanika bamugabyeho ibitero bikomeye, ariko FARDC nabo bafatanije barimo kugendesha amavi. Barimo gukambakamba. Yego. Ati yabakubise bimwe bigayitse, ndimo kubikurikirana, ndagenda mbaha update uko byifashe. Imirwano igeze kwa mukuru wa Ruberwa, uriya wigeze kwitoza kuba perezida. Ni Ruberwa, ubwo Ruberwa yavugaga ni. Yego, Ruberwa vice president. Ruberwa Azarias. Azarias Ruberwa wabaye vice president. Yego. Ati ubundi yitwa Ruberwa Azarias Manywa. Ati barimo kwambuka akagezi munsi Gitavi na Nzovu, ahari ubutayu bukomeye bw'Abanyamurenge, ahegeranye na Irundo. Ni nk'isaha imwe kugira ngo ugere ku kibuga cy'indege cya Mandevu cya Minembwe. Bwana Sena, murumva ko ibintu byari ikiraniro cyane. Mushakamba byari byoroshye, ubwo n'ubutumwa mubonye nyuma, urabona n'igihe nabuguhereye nibwo drone yari ikibumba. Urumva ko rero bitoroshye hariya. Iyo umugabo ageze agendesha amavi yarize igisirikare, ntabwo biba byoroshye. Twajya ku butumwa noneho bwa Twirwaneho nako ku itangazo. Itangazo rya Twirwaneho reka turisome. Turisome turyumve, ariko tunibutsa abadukurikiye mu gihe kitarenze icyumweru kimwe Twirwaneho imaze gusohora amatangazo nk'aya ngaya atatu. Cyane rwose.
ikindi bamenye ko intambara twe twarabibateguje kuko twabwiye ko hari ukwirunda kwinshi kwa FDLR n'interahamwe muri biriya bice, none dore ibivuyemo ndetse n'abarundi. Ibi ngibi ariko twirwaneho nta kitakoze kugira ngo ibitangarize isi nzima. Narabigaragaje cyane, urumva mu gihe cy'icyumweru kitarenze icyumweru umaze gusohora amatangazo agera muri 3 ari byivuga itabariza abaturage b'abasivile. Urumva rero ko ibi bintu byari byarasohotse, ntabwo babihishe, barabivuze, nuko amahanga atumva cyane rwose. Ikindi mushakamba buriya tutarajya no mu itangazo, hariya turavuga ngo ni FRDC, ariko muri bariya abantu twita FRDC buriya harimo FDLR. Drone ni amakuru yampaye ku ruhande irambwira iti bariya bateye bitwa FRDC, ariko abenshi muri bo ni FDLR. Birumvikana ntibyabura. Dukomeze rero itangazo riragira riti communiqué de presse numéro 3 novembre 2024. Itangazo rigenewe abanyamakuru nomero ya 3 rya 3 kwa 11/2024. Attaque meurtrière des FARDC contre des civils banyamurenge à Karingi. Twirwaneho dénonce un acte de barbarie. Igitero gikomeye, igitero simusiga cya FRDC cyagabwe ku basivile b'abanyamurenge ahitwa Ikaringi. Yego. Irwaneho iratabaza, iramagana iki gikorwa cy'ubugome. Le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho alerte l'opinion nationale internationale sur les attaques massives d'une extrême violence perpétrée par les éléments de la 34e brigade des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, contre la population civile de Banyamulenge, habitant des localités de Karingi, Itavi et Irundu, non loin de Minembwe Centre. Ni umutwe wa Twirwaneho, umutwe w'abasivile birwanaho irengera, uratabaza, uramenyesha urwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamahanga ku bitero byinshi bifite ubugome, ubukana bwinshi, birimo kugabwa n'ingabo za FDC, brigade ya 34 ya FRDC, ingabo za Congo, bigabwa ku basivile b'abanyamurenge bo muri za lokalite za Karingi, Itavi na Irundu, hafi ya Minembwe Centre. Noneho rigakomeza riti ce 28 novembre 2024 aux environs de 11 heures, un escadron de la mort fait des éléments des FARDC en provenance de Mikenge et de Minembwe Centre ont délibérément pris pour cible les habitants de cette localité, faisant de nombreuses victimes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ati none kuwa 28 z'ukwa 11/2024 ahagana saa 5 agatsiko k'abicanyi yego kagizwe na bamwe mu ba FRDC gaturutse ahitwa mu Mikenge n'Iminembwe Centre, kabigambiriye kagabye igitero ku baturage bo muri iriya lokalite, ni ukuvuga lokalite ya Karingi, gihitana benshi, cyangiza byinshi. Le macabre bilan sera communiqué de manière précise dans un plus bref délai. Uvuga ibyangijwe n'iki gitero
turaza kubibagezaho mu mwanya utarambiranye. Ces attaques interviennent en pleine escalade de menaces verbales des autorités nationales contre la communauté Tutsi Banyamulenge qualifiée de traître et vouée à l'extermination. Ibi bitero bije hamaze iminsi hari ibitero birimo gukorwa mu magambo bikorwa n'abayobozi ku rwego rw'igihugu babikorera abatutsi b'abanyamurenge babita abagambanyi ndetse banabagabiza abicanyi. Nous demandons à la communauté internationale de condamner fermement ces actes barbares et de mettre en œuvre des mesures urgentes pour mettre un terme à ces violences et garantir la sécurité de la population civile. Ati turasaba umuryango mpuzamahanga kwamagana byimazeyo ibi bikorwa bibi ndetse no gushyiraho ingamba zihuse kugira ngo ibi bikorwa ubu bugome buhagarikwe kandi noneho banatange n'umutekano kuri aba baturage b'abasivili. Twirwaneho réitère son engagement à protéger les civils des massacres et adhère sans réserve au principe de l'autodéfense civile face à toute menace existentielle pesant sur la communauté Banyamulenge et les autres communautés de la région. Twirwaneho yongeye kugaragaza ubushake bwayo, ubwitange bwayo bwo kurinda abasivile ikabakingira ubu bwicanyi, kandi iniyemeje itizigamye gukurikiza ihame ry'ubwirinzi bwa gisivili kugira ngo yikingire ubu bwicanyi, ubu bugome bugambiriye guhitana ubuzima bw'abanyamurenge kandi ikanarinda n'abandi batari abanyamurenge baturiye kariya gace. Bikorewe i Minembwe kuwa 28 z'ukwa 11 2024 ku ruhande rw'umutwe wirwanaho wa gisivile Twirwaneho Kamasa Ndakize Welcome umuhuzabikorwa. Itangazo naho rirangiriye Mushakamba, ariko ibi ngibi ngira ngo bari babimenyesheje kuva na mbere mu matangazo atandukanye byaravuzwe. Makanika yigeze avuga ijambo rimwe ati yego ntabwo muzatwicira ubwoko ngo mumare ntibishoboka. Aravuga ati kandi aho kugira njye kugwa imahanga n'ibiki nzagwa ku butaka bwanjye muzahanyikire. Tugere iwacu si muri Amerika. Ntabwo najya muri Amerika, iwacu si muri Amerika. None ari gutabara ubwoko. Ariko abagabo nk'abariya baba bake ku isi Mushakamba. Bake cyane 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 ku isi. Abagabo nk'abariya baba bake. Kandi burya nta nubwo bisaba imyaka, nta nubwo bisaba amapeti maremare yo hejuru. Cyane muri kominote y'abanyamurenge. Yego. Hari abemeye kuba ibikoresho bya Kinshasa bakagurisha amaraso ya bene wabo. Nicyo navugaga. Nakubwiraga ntibiriya kumera nka makanika ntabwo bisaba amapeti, amaranka ari hejuru. Iyo biza gusaba amaranka ari hejuru twakabaye tubona abantu nk'aba Masunzu Pacifique. Yego. Harya ni Lieutenant General. Urumva ko colonel yamurushije ubutwari. Kandi noneho bavuga ko no mu bibazo bagira hariya nawe bigiye mu rugo. Ntabwo byabura. Yego. Bariya banuza se bo ntibakomeye ba minisitiri ba Gisaro. Ba Gisaro mu yagiye ibiraro. Yego.
ariko Gisaro wenda we nta mbunda yitwaje ntabwo yaza ku oya rugamba. gutaha ikiraro mwene nyoko na mwene wanyu bari kumurasa se bivuze iki? nta buriya we akorera inda ye. Ariko nibo ba infiltre baba bavuga nyine buriya niwe baba batunga urutoki. Niwe baba bavuga kandi buriya Mushakamba agenda abyibuka. Yego. Hari n'abajya badukurikira babyumva, ni ibintu nigeze kubona Kongo. Nabibonye hari intambara bitaga ngo ni intambara ya Magrivi na Shengehunde. Yego. Ibyo bintu byarabaye ugasanga barimo baragenda bavuga ngo Magrivi igenda ivuga ngo Magrivi urumva ni abari bafite ibitekerezo nk'iby'abajenosideri. Ni nawe ahubwo kuko bafitanye isano na FDLR. Kuko mu makuru abantu babonaga bajyaga baza no kubyigira mu Rwanda cya Perezida Juvenal Habyarimana na Mobutu. Noneho ibintu nabonye bajya kwica Abahunde. Noneho bakagenda bavuga ngo bavuye kwica Gahunde ngo Gatutsi baramuhogeye. Ntabwo bavuye guhogorora Gahunde. Guhogorora ni imvugo bavuga iyo bavuga nk'urwagwa. Urwagwa kurukura hamwe baba barutaze. Kurutarura ni ukuruhogorora. Hari n'abavuga kuruvunura. Yego. Noneho ngo bavuye guhogorora Gahunde ngo Gatutsi baramuhogeye. Urumva rero hariya nawe buriya barimo barahogorora abandi ariko nawe baramuhogeye cyane rwose. Baramuhogeye kandi niba atanabyumva hariya muri Kongo hari imvugo njya nkunda kuvuga yaho bakoresha. Bakunda kuvuga ngo Muringara ngo rero yayo robi ya moninga mo kibituratura. Ni ukuvuga uyu munsi ni wowe, ejo ni mugenzi wawe, noneho buri wese azagira igihe cye. Yego. Buriya rero urwo rurimi ararwumva zikarwumva cyane kuko yabaye ahantu barukoresha. Minisitiri Gisaro niba yumva rero yayo robi ya moninga mu kibituratura. Ubwo bigendane n'abandi bandi ba Muheto. Muheto we sinzi byarenze igaruriro. Yararangiye ariko buriya ngo bamuhaye $5,000 by'idolari Mushakamba. Nibwo ngo baramubwiye ngo Abatutsi bo muri Kongo kuko bazabakorera jenoside ngo nibabica ngo batazashinjwa ko bishe Abatutsi ngo bazasanga ubwo bwoko nta bwahabaga. Ngo bamuha $5,000 by'idolari ngo abuhindure izina. Atangira kuvuga ko ngo ni umunyemera. Ngo ni abanyemera. Yego. Ngo ni umunyemera ngo muri Kongo ngo nta Batutsi bahaba ngo haba abanyemera. N'abanyemera bazatwarwa nawe azagenda. Bwana Sentama ngira ngo twagana ku musozo ariko mbere yuko tugera ku musozo ngo Lorenko yavuganye na Perezida Kisekedi ku by'umutekano. Buriya Kisekedi se yongeye arasakuza byagenze bite? Agomba gusakuza kuko urumva aho akoze hose arakubitwa. Ngira ngo nimugoroba nibwo twavuga ibyamubayeho iburenga. Ariko si nawe byabayeho wenyine n'abamufasha bose. N'abarundi bababonyemo. Abarundi bari mu bafashwe. Yego. Bafashwe rwa mikono. Abarundi bari mu bapfuye. FARDC twavuga hari aba CMC n'abanyanga NDC Ndume NDC Ndume ya Guido Shimirai nayo wabonye ibyayibayeho yakubiswe n'ahandi hose agerageje arakubitwa. Yego. Urumva rero agomba gutabaza kuko biramukomeranye mu by'ukuri kandi noneho ibyinshi niho byikururira. Araba atarakira urugamba rw'amasasu akazana ubw'itegeko nshinga. Biragana aho umwana rero nyina niyumve. Yaba atarakira ubw'itegeko nshinga akiyenza kuri Kiliziya Gatolika.
urabona ko ni ibibazo hirya no hino nk'ibya nyina wabizura umugani w'aba bahungu ahubwo birenze ibya nyina wabizura ubu rero urabona ko nta kuntu atatabaza Mushakamba nta kuntu atatabaza kandi gutabaza kwa Tshisekedi kujyana n'ibindi byinshi Mushakamba buriya kujyana no kugaba ibirombe kujyana no kugira ibindi byinshi katugane ku musozo urakoze cyane reka wakwibutsa abantu ibyo twaganiragaho urakoze cyane twaganiraga ku rugamba intambara yiriwe mu misozi miremire y'Umurenge aho intare z'Umurenge reka tuzite intare z'Umurenge cyangwa se z'Iminembwe bagabweho ibitero bidasanzwe bagabweho na FARDC mu mirwano ikabera ahitwa Karingi ndetse hakaza umusada uturutse Mikenke intare z'Iminembwe zikawukubita ndetse hakaza n'abaturutse mu Madegu nabo bagakubitwa bikarangira amakuru tumenye y'iri joro rwose mu masaha 5 moto zacicikanaga ari urujya n'uruza zitwaye imirambo bagenda babijyana mu Mikenke ndetse n'ahandi hafi bishoboka kugira ngo barebe ko bajya gushyingura bakaba bahisemo kubitwara mu masaha y'ijoro cyane kugira ngo abaturage batabarura ngo bamenye abapfuye umubare wabo. Bwana Sentama ndagushimiye nari Umushakamba Maurice mikoro ni yawe. Urakoze Mushakamba barakoze abari badukurikiye umugoroba mwiza rero turabashimiye kandi twibutsa baba bashya ntibibagirwe gukanda kuri subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki bakande like batwandikire muri comments badushikirize ibyifuzo byabo ndetse banakande kuri share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo umugoroba mwiza rero kuri mwese mwararyamye.